Yes, inshuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje kuragenda mbifuriza ubwaneza, nkomeje kuragenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo, nkomeje kuragenda mbifuriza rero akagubwa neza kabisa, Imana ikameze ibarinde kandi ibiteho kabisa. Iyi ni yacano yanyu, cano ya mbere ku isi gize mu muziki kugezaho amakuru avuga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Iyi rero ni yacano yanyu kabisa, abanyarwandakazi murabizi ko ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima kabisa. Iyi ni yacano yanyu rero mugomba kugenda mubonaho byinshi kabisa. Mbere na mbere rero, mbere ko ntangira ikiganiro cyo kuri uyu munsi, shimiye mwe mwese ku munsi w'ejo twari turimo kabisa. Nari ndimo mbabwira ngo mumfashe dukore like, subscribe cyane, ariko by'umwihariko subscribe kuko twari tukiri muri 900. Ndimo mbinyiga rwose mumfashe dukore subscribe. Uyu munsi turari twujuje 1000, byaraye bikozwe uyu munsi. Rero ndashaka ngo turare twujuje abantu 1100 kuri iki kiganiro tugiye gukora aka kanya. Kuri iki kiganiro tugiye gukora aka kanya, ndagira ngo wowe utarakora subscribe udufashe rwose, turare twujuje subscribe 1100. Subscribe 1100 kujya turare tuzujuje. Ni wowe utarakora subscribe, koraho kabisa, koraho, kugira ngo urabizi ko iyi niyo cano ya mbere ku isi yawe muzi kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Amakuru yo mu Mavubi yo nahangaha nta handi uzayakura, kandi nahangaha uzajya yakura ku gihe asesenguye neza, ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ajya kugeraho tanu kwa tanu, amakuru ajya kugeraho asesenguye, amakuru ajya kugeraho ameze neza cyane. Ubwo rero kora subscribe duhite kabisa twinjira kabisa, duhite twinjira nkuko mubimenyereye nyine, nkuko mubimenyereye kabisa. buri wa mbere tubageza uko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina Burayi baba bitwaye, birumvikana muri iyo weekend. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi bisa nk'ibyakereweho gakeya, ariko ngomba n'ubundi kuyabagezaho kabisa. Ariko abakinnyi ngiye kubagezaho niba abakinnyi nyine abakinnyi ngiye kubagezaho kuri uyu munsi, nuko abakinnyi noneho b'Abanyarwanda batangiye gukina Amavubi bitwaye. Yego, batangiye gukina Amavubi bitwaye, aho ab'Abanyarwanda bose muri rusange bamwakira Burayi bose. Shampiyona nyinshi z'i Burayi zararangiye, gusa ku mugoroba ndibuze kuza kubona amakuru ya bose. Hari ukuntu nyine amakuru ya bose bataraboneka, niyo mpamvu ikiganiro kije kuri uyu munsi wo kwa kabiri mu gitondo, kandi cyakabaye cyaraje ku munsi w'ejo. Ubwo rero muraza kunyihanganira, ariko nyine ngiye kubabwira uko abakinnyi b'Abanyarwanda b'Amavubi batangiye gukina Amavubi bitwaye muri weekend. Ubundi mu kanya gato ku isaha 4 mwitegura ikiganiro gikomeye cyane, turibuze kuza tuvuga noneho ku bakinnyi, bamwe mu bakinnyi bahamagawe mu Mavubi. Amavubi yarahamagaye, invitation zamaze kubageraho. Ibi ngibi si bikiri ibintu noneho mbabwira ngo biravugwa. Oya, nge abo hari bamwe mu bakinnyi nyine twavuganye, invitation zagezeho, umuntu aba yavuganye nabo nyine, invitation zagezeho bagomba kuza. Hari n'abatarahamagawe rero, benshi twari twiteze yuko kuri ishuro barahamagarwa. Mu kanya nongeye kuza muri icyo kiganiro, ari nako mbararikira ko ku mugoroba Amavubi bamaze guhamagarwa, ndibuze kuza gucamo urutonde rwose rw'abahamagawe. Ariko nyine muri aya Mavubi muri buze kumva urutonde nyine, haraza kuzamo impinduka nyinshi cyane kabisa, nyinshi. Harimo abataherukaga mu Mavubi, bari bamaze imyaka myinshi kabisa batahamagarwa mu Mavubi, muri buze kugenda mwumva. Reka ndike kubavumbisha izo mwengewe rero, twigarukire kabisa, twigarukire uko abakinnyi b'Amavubi bitwaye kabisa muri weekend ishize muri shampiyona. Rero muri duherehe
mu mpera z'icyumweru gishize rero byaramarira ku bakinnyi bamwe b'abanyarwanda bakina hanze rero y'u Rwanda, aho amakipe yabo yamanutse mu byiciro byo hasi, naho abandi bikaba rero byari ibyishimo aho amakipe yabo yitwaraga neza cyane. Nubwo rero hari shampiyona zashyizweho akadomo mu bihugu bitandukanye, ariko hari izikomeje gukinwa zirimo n'izikinamo abanyarwanda rero. Shampiyona rero reka duhere hano muri Afurika kabisa, duhere muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya muri Libya, ntabwo yigeze ikomeza mu mpera z'icyumweru gishize. Gusoza rero izakomeza ku munsi w'ejo kabisa, aho hari gukinwa imikino ya kamaramaka ku makipe ahataniye igikombe kabisa. Ejo saa 11:30 ikipe Al Ahly Tripoli ikinamo Manzi Thierry na Bizimana Djihad izakina na Al Ittihad kugeza ubu rero ikipe ikinamo aba bakinyi bombi kabisa, babiri bombi niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 kabisa. Ikaba rero igomba gukina na Al Ittihad ikayitsinda kugira ngo ikomeze iyobora urutonde rwa shampiyona, maze ibintu bimere neza cyane, izatware igikombe cyayo cya shampiyona. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tunisia naho reka tunyarukire mu gihugu cya Tunisia kabisa. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere kuwa gatandatu ikipe ya Stade Tunisia ikinamo Bitamugisha Bonel Casemiro yakomeje ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu itsinze ikipe ya Monastir kuri penalty 4-2. Uyu mukinnyi rero w'Amavubi yakinnye iminota yose y'umukino. Stade Tunisia izasubira mu kibuga ikina n'ikipe yitwa AS Tunisi ku mukino wa nyuma kabisa, nibwo izaba igaruka mu kibuga. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Afrika y'Epfo, reka naho tunyarukiraho muri Afrika y'Epfo kuwa gatandatu ikipe ya Kaizer Chiefs ikinamo Bitantwari Fiacre na ikipe ikinamo Bitantwari Fiacre yaje kubagenda inganya n'ikipe yitwa Polokwane ubusa ku busa. Uyu munyezamu w'umunyarwanda ntabwo yari yabanje mu kibuga, kandi gusa yari ku ntebe y'abasimbura, kabisa. Noneho yari yagarutse ku ntebe y'abasimbura. Ngubu niyo nkuru kuko ntabwo nyine uyu musore akikandagira mu kibuga, yewe no gukandagira ku ntebe y'abasimbura biba ari igitangaza kabisa. Ntawamenya uko byaje kumugendekera nyuma yo kuvunika akagaruka. Yavuye mu mvura, asanga umwanya wa mbere we barawufashe, yewe n'umwanya wa kabiri barawufashe, birangiye sezo yose adakinye kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza ubu rero ikipe rero iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rwa shampiyona muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya kabisa muri Afurika y'Epfo. Tunyarukiye mu Misiri muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Misiri rero ku munsi w'ejo muri ku cyumweru ikipe ya ZF Football Club kina mu bitaro Rafael Yoruke yanganyije n'ikipe yitwa ENPPI igitego 1-1. Uyu mukinnyi w'Amavubi yari ku ntebe y'abasimbura, gusa ntabwo yigeze yinjira mu kibuga. Uyu musore bitagenze neza kuva yagera muri Izede kabisa, kandi yarazi ko ngo aje gukina, ariko byaragoranye kabisa, ntabwo agikina, ntabwo agihabwa umwanya. Sinzi uko bizagenda rero. Kugeza ubu rero ikipe ya Z Football Club niyo iyoboye urutonde rw'amakipe ari gukina imikino ya kamaramaka izagena kabisa amakipe amanuka muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri kabisa. Ejo hashize rero nuko nguko ibintu byari bimeze. Tunyarukiye kabisa tunyarukiye muri Azerbaijan. Ikipe yitwa FC Zila yo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Azerbaijan ikiramo Bitamutsinze Anje Jimmy yatsinze Alaz Naxivan PFK igitego 1-0 kabisa. Uyu myugariro w'Amavubi rero yabanje mu kibuga ndetse nta nubwo yigeze asimbuzwa. Ubu ngubu rero ikipe ya FC Zila yahise isoza
imikino ya shampiyona iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 78, aho izakina imikino ya UEFA Europa League. Uyu musore rero urumva ko ibintu bimeze neza cyane kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero urumva ko araryoshye cyane. Kandi kuwa gatanu muri shampiyona cyiciro cya kuwa gatanu n'ubundi muri iyi shampiyona ikipe ya Sabel FK ikina mu bita Shoti Nasa yasoje itsindwa n'ikipe yitwa Samgiate FK igitego kimwe kubusa. Ikipe rero ikina mu rutayizamu Amavubi yamanutse muri shampiyona cyiciro cya kabiri ara muri Azerbaijan. Rero nuko uko byahise birangira kabisa, ikipe yose yimanukira muri shampiyona cyiciro cya kabiri. Ubwo rero nuko nguko byaje kuba byarangira. Tunyarukira mu gihugu cy'Ubusuwisi muri shampiyona y'ikiciro cya gatatu mu Busuwisi kwa gatandatu ikipe ya SL Darmo ikinamo bita Joan Marvin Kali yanganyije na Blue igitego kimwe kuri kimwe, ndetse ihita imanuka muri shampiyona y'ikiciro cya kane kabisa hariya muri kiriya gihugu mu Busuwisi kabisa. Ni ibintu bitari bimeze neza kuri uyu musore bita Joan Marvin Kali kuko yavuye mu cyiciro cya mbere vatireka tujye gusubira inyuma manze cyo mu cyiciro cya gatatu mbona umwanya ubundi ngiye nkenishwa ubundi nongere nigarurire umwanya kabisa tuzamuka mu cyiciro cya kabiri no mu cya mbere, yewe nongere umukinnyi mwiza, ariko ntago byamugendekeye neza koko akigeramo dore iyi simanuka noneho ijya mu cyiciro cya kane amateur kabisa, ntago ikiri pro, ntago kiri mu cyiciro kiri pro. Rero nuko ibintu bimeze. Tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikipe ya Rhode Island ikinamo bita Kwizera Georgia yatsinzwe n'ikipe yitwa Pittsburgh Liverhood Soccer Club igitego kimwe kubusa. Uyu mukinnyi w'Amavubi yabanje mu kibuga ndetse yakinnye iminota yose y'umukino kabisa. Ubwo rero nuko nguko ibintu byari bimeze ubu rero Rhode Island akinamo iri ku mwanya wa gatandatu kugeza ubu, izasubira mu kibuga rero ikina n'ikipe yitwa Pittsburgh Liverhood Soccer Club n'ubundi ku cyumweru kabisa nibwo bazaba bamanuka mu kibuga. Nubundi kandi muri iyi shampiyona kandi ku cyumweru ikipe ya Birmingham Legion Football Club ikinamo bita Fanuel Kavita yatsinze ikipe yitwa Miami Football Club ibitego bibiri kuri igitego kimwe. Uyu munyarwanda yakinnye iminota yose y'umukino kabisa, nuko ngako ibintu byari bimegeze. Kugeza ubu rero ikipe ya Birmingham Legion Football Club iri ku mwanya wa 8 ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga rero ikina n'ikipe yitwa FC Tulsa ku cyumweru kabisa nibwo izaba imanuka mu kibuga. Banyarwandakazi rero nguko abakinnyi b'Abanyarwanda kabisa bakina b'Amavubi batangiye guhamagarwa mu Mavubi bakina hanze arwo kabisa bitwaye kabisa, nuko bitwaye kabisa mu mpera z'iki icyumweru gishize. Ubwo rero nugutekereza kabisa tukareba uko abandi bose noneho muri rusange bose harimo n'abandi batari bahamagarwa, abantu Emelan ba Warren Kamanzi ba Kamal bose twabahuje hamwe, nugutegereza tukareba uko nabo bitwaye. Ubwo rero icyo kiganiro nacyo muri buze kugikurikira ku mugoroba. Kora subscribe n'utarayikora, ubundi nawe amaze gukora subscribe wibuke like comment, ubundi tuza kubona mu biganiro biri imbere. Ndakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao.